Kekenhun ki MLA ke Kongres haka jingelam uba Ronnie V. Lingdo MLA na melia mad unoi lam kalyang persya aka yang dorbar tauan ke jela haka khat ar tarik rempang arja arpusau ila hiar jurib ya kejing meramot ya kejingkieng ke badan ya kepung yam. Nolor ki MLA lai don lang ru ki officer ketenat PWD Roads pat MEECL na kalyang ki officer ru kilethu ba kejing meramot kam dai ya kejingkieng hendri kalong kam kerpang ya kejing dan ya kepung yam ke banne arpusan senam. Kili thuru ba kamang pelot kalong sapu pra kelur tingka bat kata jinglot kan kentup ya ki jing penbha ya ki surok kali ki ban penpoi ya ki pat ba syakanong ba selong kata kum ke surok barim na MIDC syamau yong rem ke surok na umroi syamau siat khnam hadu maulai bat kiwe kila benrap ru ba ka jing meramat la IT syaka ITDC India Limited bat kila bu thong ru ban pendap kloi kat bala. Hadian kene ke kenhun kala lej banjurep ya kesurak MIDC syamau yong rem ke ban jalan kumbasi kilometer balasak hilang da orang ba sedang mau yong rem ki trai jaka bat kiwe kejimut kete kejing jurep kalong ban sna thamai kete kesurak ke barung na MIDC yam ke ban mi syamau yong rem kat barang yat kejing maramot ya kejing kieng yam khnang bakan pensuk ya kalej kawan jogi pat ba kham tam ban laj na kejing dheng kali bat ke ban long ru ke ban penne sendon ya kete kesurak hakipor badan kam kerki. Adien bangia snow ke jing baki ki pai ba ki kendo nado ba ka MCL ka le ikene ka jing maramot ikene ka dam kala bo jing ki pai ba ki balai bawan penokam ikene ka surok bateng teng da ki kenta ki sakut po surok tedai nang tangi la kerpat ye ki engineer na po MCL ki engineer na po PWD kumno bania weng ikene ka jing baki kendo ki pai ba tingi snow tenat bana kalyang ka PWD ru pleng ki klem song thai kila nangwat kilat kelenti kumno ban yo na dekui kelenti bat ki MCL ru ki la ya treshitom he tementak silong ke jengker pat jongi bakin pen kloy ya kene ka kam ka ba nuweng kene ka jing ka ba sipor bat banweng lenter sendon ta kumala dadon kam ban repair ya kadam nim don kam shu ban ban khang ya ki surok bakinya ki pajba namar ki don ki brio ki bahab ya be por bahab le jinglait ki be flight ki be train ya be interview kabu chinge wat kini ki officer ki yong nilai kedu chinge nomor teng bang hable jinglait ni sakut ki kenta posro te kata ka jing thu bang iwan mangi hangne tengi snow ki jinge pajba ndai bang imdon ki jing snow ni snow ka de kata ka daw bang iwan hangne bat ni snow kemen ba ki trai cakar ki don lang ne dengan kerpat ikiru lada ka don kam caka bakin ais ngubha bang ini bit yang kat kum ki jinge thu ki engineer ki biang mo tengi kermen hi bakane ka jing pulut bisa ka sarkar kan penjalan ya kane ka ngam kejing mo jong kane ka dam lifespan jong kane ka dam iong ko arfsan snem ko jaka bungin pulut ki 1000 crore tang ini kendiat crore ni lala ban yo kejing matoy kat kum ka jing ong ki engineer na po MCL sau pra crore kamde tang kane kadai nam ta ka stage 1 stage 2 stage 3 ma kadai ki surok kadai ki IV kadai ki infrastructure kumbala batai basimle kadai ya kita ru tengah so kabyang hi namar ka namar lada kane ka khlem budi ki 1000 crore don kamban sina te ban menta ban le kini ki hydro power project ko ka chimchinge namar banyo jaka stom ha tengah thrangi hap penjalan ke jing im jo kane ka dam ba inyo ke jung toy boarding electric ke jo khapor kale ka wan kan su ba hapo hinin ru bana lada ka PWD kala ban pentraino shashai kam kloy banweng itu kecingnya ki ba ngatrai kemun ngiyo jumontoy arbenta kadamru kala nang yo ban pendha ban penjalan ya ka lifespan ne kecingim jong ne kadam ka joko por pat kali kawan jong ba ru ni sukumen bi don iba rilang hangne dikini ru kejuk kecing sngo ku mangi hi bani weng ta kecingnya ba ki kedu ki ba ha ngia kerpat ya ke PWD bahkan simkloy kene bani kerpat ki trai jakaru ba kinlong ki bosbun banai ka jaka kala ada dei ban siu ngatre ke PWD ke sarkar kan sesiu Iwan mentangi ya nang teh. Kadon ke surok ke ba ladon rupa nang ni. Tingi poyang ni hatam. Nang teh ban cross shani shiliang ke ni ke factory si kilometer. Tikum tak ngi perkhat ba. Ya kani kamat ngin persngo ban ngi keren ba ke sarkar. Ini keren ba ke sarkar nak menta ban wengi ke ni kijingnya. Tilada ke sarkar kamut ban le ikani yu i bakanam don jingnya. Bala kumno ru lada ka pulut bon ke por ban snai nu surok ni RTO le se ila un pendep nu surok tege jingking katei baki repair menta renovation retrofitting ye tege jingking kan simpor so basau banai san banai te hang ta ngila soft te ye ke problem jong ki pai ba ta ka dei ke ba ni da kwa ya
Ti kete ki jingking ko malakran mane na kaliang ki engineer jongi ki labatai kalong kum tu kadang ya syakmat ro jing trai ndai men hi menta na kaliang jongi sa shimi ni kamban kren ki sarkar benweng jing pai ba da ki bangi wan ya nang ni nang ni kan mi factory kan mi shete shijrong sha nengdam shete hang tu bodon geding jri ka bahe hang tu kan mi kan srok ti perkhat ba kata kan dei ka best solution bangin sim nak liang jui knang men kham sai kendian na suban rap ya tak Kani ka jing maramot ka dam kumba let's say bun basatu bakla ki ong maramot ka jingking. Kamde ka jing maramot ka jingking kade ka jing maramot ka dam budi ya ka ba lale da ka ITTC Cementation India Limited bat ka multi-tax engineers. Te kapor ka bangila bu ngila target bangin pendap ha. Naduk mentah under 4 months. But ki works bangi le hang tu kade ka drilling la ada drilling insale ki routing cement crow then insale ki post crow hole ban test lada kala biang em gitu ki drilling ki bangi la le mo tin lor kata hang tu ru kan sadon sa ka extra package we cut ka package 3 ya ka bangin sapan bahai kan ka dam top mo actually kala don ka plan bangin le daga black top but recently we have changed we want to do in a better way in which the proposal ka company kadang pha mo nang ta ka perfect wall pili ayat mene itu kala jot kala arpei gitu ngin sapan bano tak bangi dahalai thamai oh kajing maramot ka jingking hi kaya ka way ka package kata kalong ban maramot swa ya kanika ki biring ki the village ite ki biring ki rural biring ibaratnya do commission do 1965 kalau expand it ranges from 25 to 35 at the maximum te kito ngidang up na kormen lendo ka ipor ngi ban khang kat tu kan ipor like kenta nang tangi sasya ikalirit up to pra kenta nang ta hadin kino benta banyat pat ko ikali kumut kan simpor ko pra kandais ngi kat kum ka you ka lifespan juga kan increase kuma arsan snam ei tenre ya ka jingking hi kadai ta kibring namta retrofitting kadang don ka estimate tabang isyam baka ba kile na IT kalong abit na harsai idang kontak ki kuwi ki farm rina farm mo te wat sutu baklaw ka dam referring kaya laga jong ka jingking kaya laga jong kamde baya hai ki jo mo okay